ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka din, Vivian? Ay nawaw, syempre sa dino kumapay tidaduma ako panakngay, kat nalpas magtanti trabaho. Itulod ka na. Sigurado ka kadi? Uwa na. Tapno saan ka mawanog ng agpilpila? Saan nga ta nga agunget Awan pagdanagam, tawan ammo na dayjay. Numaamuan naman, siya kunti makaammo nga agrason. Okay, adakin ka dayta. Aramidag ti amin para ken ka, Vivian. Sigurado am laeng. Adi na maamuan ti maipapan iti relasyon ta. Tano mapasamak dayta, nalpas ta na dua. Awan pagdanagam ko manen, everything is under control. Nasayat mat no kastarino. Uray lang nga rubit, Kunak man no nalpasan ti trabaho. nalpasen. Alahag-laang tilaptap kan tulbag ti motor ko. Sige. Agawaan nga rod. Taurayan kan ditoy. Na, nga daakon. Asino jay lalaki ang nakitak anang itulod keng ka, Bibian anak ko? Ay, kuha na nang. Gayam ko day chay. Lalaki tinakitak, siya ita ibagam agayim mo. Wan mat nga minanang. Gayam ko day chay. Gayim mo winunubyaw. Ninanang mat. Asino nga minday jay aya? Sana mabalin ama mo ni nanang ti maipapan ka ni Reno. Ta sigurado, ibaga na nga isinak no maamuan na ti maipapan ka ta kami. Napauli magkamot. Ada ka di ilimlimad mo, iso akasta ka. Di ka makasungbat. Ay nawaw, awan nanang. Anya kumamot nga iti ilimod ko kada kayo. Ang mga nuadamutan ilimlimad mo dita adimi amaw. Ay, awan na. Anya ko mati ilimod ko, no bilang laon. Mangantayo kit din nanang. At ginatang ko asidain tayo. Ay, anyat orasan, ngum saan pa'y anagawid da Areno. Amangan nusan pa adalpas ti trabaho na. Lusay anak ko. Alas 5 amalpas si trabaho na dayjay tatang. 8 a.m. to 5 p.m. Amangan nun nag-overtime da. Imposible ang mapasamak day tatang. Saan nga agov overtime dagi jay? Sa di no kumapay ti daduma apapanan nila kay mo ngay. At dalakit di sa bali nga itultulod na dayjay a tao. Anya. At dalakit di kabit na tatang. Nawa, pag kunamay, Madlaw mo't. damit trabaho na. At ka di ba'y oras ng agbabae? Ay na tatang, diyo amuti kabaulan ng aramiden dayjay Areno para iti sa bali a babae. Narabyang kamot. Nag-overtime kami, bakit? Overtime? Wen, Ay saan man asyak ti ulbudam si ka? Overtime mo't nga ibagbagam dita? pudlumot bakit? At dalakit din tulod mo a babae. Ni bakit mo? Asino kumangay ti itulod ko, babae? Diyak amukang ka Pagat atapan na man ngaminan iti dakas. Aganad ka laang Reno. No adda ti maduktalak. Dakas ka talaga kanya. Narabyan man ni Reno. Kunak tumot kada kayo tatang. Adda babae na dayjay. Narigat ang sasaw. Nawan ebidensya anak ko. Addan to tatang. Payan ti ebidensyam. Pag-imbestiga akpaya. Mariknak nga ada ilimlimad dayjay Areno kanyakat. Daking ka dayta. Agin sisingpot lang ti manugang yun no kasangsango yu tatang. Ngam no nakatalikod kayon ay na. Narigat ti agsasaw. Sa bagay, si kamit asawa na. Si kati makaamaw no niya ti ugali ti asawa. Naalayo tatang.
motor mo dayta. O nanang, kay ruruar ko laeng. Fully paid day nanang. Nanginan siya, matikas ta ang motor. Ay na wow, syempre mo tananang. Nangina, tamayat mo ti quality na. Nangalaan mo't iti igatang mo ngay. Ni nanang mo't. Syempre, kwarta ka. Amoy mo't nga tatrabaho. An-an mo ngay mo't tinangina ang motor. Ay kud pag-service ko Amom aya mo't ti ang motor. Ni nanang nga talaga. Common sense nang. Saan ko nga amo ti agmotor? Nga, mabalin ko mat ti agpaisuro. Kanay, Nagadulakit din na salsalutsuden nyo, nanang. Basta, agpaisuro akto. Agyaman ako na Reno. Agyaman nagtanaanos ka amang isurusuro kanya. Di matimba kang aramidag ti amin. Basta para ken ka, Vivian. I love you. I love you more, Vivian. Kat, anya nga iti ibayad ko ken ka. Sanang magsingsingir. Libre nga Ruden? Basta para ken ka. Kat kaano man na nanawaya ka. Apay kung makit na isurok mo't aminin ken ka. Agrides taman mat? Ijay? Depende ken ka ano sa dino ti kayat mo. May mayat no iti adayo ko ma. Adaliv ko ita ang bulan. Talong aldaw day jay. Kano? Last week of the month. O sige, ipadas ko mo ti ag-file iti leave ko. Isapsapa ma. Tapno amo ni boss. Wen, ag-file lak to intun bigat. Bareng ma-approvean mo't laeng. Talaga na puskol ti panagrup-rup pa day aray no? Apay ti asawa manak ka. Kitaan nyo day ti aladawan, tatang. Ha? Ay nawaw. Ni Rino may ti adda iti ladawan. Asino nga iti babae akadwana. Asino kumapay, tatang? Ti kabit na No kasta. Pudnugayam ti atap mo anak. Adda nga agpay so babae ti asawam. Agsaga na dagi at tao. Nangalami ti daytoy aladawan. Ada nang isen kanyak, tatang. Katrabahuan kanumot lang ni Reno ti kabit na kat. Mom, no asino takabit na? Vivian kanu tinagan na. Sigurado ka pagbabawian da adwa ti inaramid da kanyak, tatang. Aray ko! Apay amang sipat ka ngay bakit? Babaero ka? Ay nawa. Awan amok dita. Ada ebidensya, Reno. Saan ka makapaglibak? Ada nang idanon kanyak. With resibo pa kaya't mo makita? Asino tinangitaron ken ka? Di mo namuan no asino tinangidanon kanyak. Basta adda. Anya? Mingmingam day ti aladawan. Nag-sweet kayo launay iti day Vivian. Edited samot day tabakat. Uso nga min ti AI itakat. Edited ta rupap? Saan nga edited day ta? Agsaga na kayo adwa iti kabit mo. Sigurado adi yung magustuhan ti aramidak. Katsika, agtalaw kan. Agtalaw ka, no di mo kayat nga ipaikat kay ti trabaho. Awanan kay ti bain. Hello? Gadol ka, babay? Sino da ito eh? Siyakla ang mat, ti legal nga asawa ni Reno Anubium. Anya? Di ka gindi tamok ti kalukwan nyo iti asawa. Awan da kas ngar aramida ken ka? Di ka madanagan, itad ko ni Reno kang ka. Sino areno? At ay ebidensya, isuasaan asyak ti ululpudan nyo. Painusinti ka pa'y lang mat dita. Hoy, babae! Di ka agin tuturent no awan mo't pamanagnak mo? No kayat mo, isend ko ti video kan ladawan nyo. No kasta, at ebidensya na laban kanya. Kasano ana amuan da jay alusi ti maipapan kada kami iti asawa na. Asino di mawag, Bibian anak ko. Deh, apay ngay? Kasla di na nangagtiimbagak Bibian! Ada kayo mo't gayam iti malikudak nanang. Itay pay Kasarsarita ka, ngam di naksama mangmangag. Pasensya kayo nanang. Adala na unaga pang panunutek. Anya launay ti pampanunutam Asino ti mawag itay? Nakita nga ada kinasaritam iti silpon mo.
Awan ta jay, nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Madlaw nga ada parikot mo. Katrabaho lang da jay, nanang. Asino nga raw? Nang, saanan anas ka na mamuan nyo? May papanlaang mutkit di iti trabaho, tinagsaritaan mi. Naimbag abigat mo, Bibian. Ah? Anya ti aramidam dito'y balay? Nasdaaw ka siguro no kasano na amuak ti address mo niya. Anya ti masapol mo kanyak? Imayak, tala ak ti balitok akwentas kan motor nga inted ti asawa keng ka. Anya? Tapno ibagakken ka, awan pulos inted ni Reno kanyak. Di ka aglibak, ta nakitak ti motor kan balitok nga alahas nga impos mo iti Facebook. Tapno ibagakken ka, saan nga inted ni Reno dayjay kanyak? Siyak ti gimatang para itibagi. Ay, saan asyak ti kalkalabanam? Puno ti magbagakken ka? Di uray sa ludsudom ni Reno? Siyak ti legal nga asawa ni Reno. Iso nga dakar bangak iti kwartana. Adda iti lintag dayta. Kukwak nga ro dayjay? Siyak ti gimatang, saan ka ta ti asawam? Hangam adda kang kadayta. Ited mo ti alahas kan motor kanyak, wenno? Kayat mo ti maidimanda kan maikat iti trabaho. Anya? Ikan ka iti duang aldaw apawayway, tapno makapagpanunot ka. Mangibabain ka, Bibian? Nanang, Dangag ko tinagsaritaan nyo iti dayjay a babae. Diyak laing pagarup ang maaramid mo ti kasta. Nakirelasyon ka iti naasawaan? ay atak nga rod ni Reno. Nagado a babaro dita. Ni Reno ti kayat ko, nanang. Wen angam kita man ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, jakim pagarup ama-amuan ni Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Kasano ka nga rudan ita? Awanan na. No agdemanda dayjay. Sigurado ang maikat ka iti trabaho. Maibabain ka pa'y. Anya nga rod aramidak, nanang. Kayat na nga itid ko ti alahas kan motor ko ken kuana. Kat saan mo ta ni Reno tinang bayad iti dayjay? Parikot mo matenday ta ah. Itid mo ti gayat na wanaw maidimanda ka kan maikat ka iti trabaho. Ay nawaw! Ha! Naglalaingan na ngay, nanang. Dayta ti ganabom ah. Gatel kanto mo ngamin. Anya ngay ita. Reno, kasaritam man ti asawam. Kasano ko ma? Kat pinapanaw nakmatan ija balay. Kaano pa'y? Idi naamuan na ti maipapan ka data. Talaga na puskol ti panagrup-ro pa day nga asawam. Apay ka di. Agraman ti balitok nga alahas ken motor ko. Kit kayat na nga itid ko ken kuana. Ha! Impagarup na siguro aginatang mo dagijay para kanyak. Ay nawa, imbagam kumatipod no ah. Imbagak met. Ngam, agpatangkan nga rod. Saan mo't nga agpaabak? Kat, no saan ko kano nga itid ti kayat na? Agdemanda ka no? Kan ipaikat na kiti trabaho. Sos, kasano nga rodon day tangay? Ay nawaw! Agpanunod ka iti pamuspusan. Taasawa mo't dayjay, Reno. Apay nagawid ka pa lang dito'y balay. Nagpuskulan ti rupang maagpakita, kalpasan ti inaramid mo apa ng luko kanyak. Pinapanaw ka lang arudon, agsubli ka pa ilaang. At dala napatag nga ibagakan ka, Lucy. Anya ti ibagam? Kahit ko lang nga ibagakan ka, asaan asyak tigim matang itibalito nga alahas ken motor ni Vivian. Ay nawaw, isakit mo pa ilaang dayjay a babae. Ibagbagak lang ti pudno bakan. Tumal na ka man, Reno. Kan mabalin ka de, di na awagan ng itibakat. Puskol ro pa kamot. Saan amay parbang nga alaam dayjay? Takukuha ng rudagi jay. Saan ka di binalagan ka ide? Imbagak asaan asyak ti kalkalabanan, ta di mo magustuhan di aramidak. Saan asyak ti kalkalabanan nyo, ta idimanda kay tupay adwa? Parigatim launay mo ti kabit nila kay mo anak ka. Kurang pa'y kit di dayjay atatang. San pa'y gayam ani Reno ti naggastaus para iti alas ken motor ti kabit na. Di ka numit babae ti naggastaus anak ka. Amok day tantatang. Pangalaan kumangay ni Reno iti igatang na, kat adda utang na abay bayadan na. Apay nga rod akayat mo atagi kwaeng. Ganabanda ah. Kurang pa'y kit di dayjay abayad ti pananglukloko da kanyak tatang. Anya? Oray anya ti mapasamak, sa anak nga agpaabak tatang. Ilaban kumot ah.
Itad mo amin kanyak, agraman ti tulbak ti motor. Oh, naitid kunti kayat mo. Pang naasim ta sardengan nakmeten. Basta agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Awanan ka itibain. Ay nawaw, agpada talaang. Nalablabas ka ngam tisyak. Sana siya ti pagsasawam iti kasta, kayat mo ka di amamuan ti entero asa nga lubungan akabit da ka ti asawa. Kayat mo ti maidimanda. Hoy, naitid kunti kayat mo. Iso asardengan nakmeten. Di ka madanagan. Tao akmat kit di akasarsarita. Kukuha mo ni Reno. Awan bibiyang ko iti asawam. Kat no nakirelasyon ka kang kuwana. Dakon kayat ang makita ti panagrup-rupam si kaababae. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Okay. Agyaman tayo sublim ti alahas kan motor aginatang ti asawak para kang ka. Anya? Nanang awanan. Basol mo mulaang no apay anapasamak ti kasta kang ka. Awanan ba inday jay ababae? Saan ba't ngayon regalo nila kay na dagijay kat? Ginatang ko dagijay nanang. Ali makirelasyon ka pa iti naasawaan. Agpatulong at iti abogado nanang. Napanunot ko nga awan karbengan dayjay ababae iti motor kun alahas ko. No saan mo nga ititikayat na, idimanda na kayo. Wanang No agdemanda ka, reputasyon mo mati maperdi anak ko. sayang dagijay nanang. Masayangan ka mulagayam. Apay anak relasyon ka pay lang iti dayjay arenaw. Awanan logi ka. Nga maawanan maaramidam, taligal nga asawa dayjay. Naimbag kumano nagsinada sakbay anak relasyon ka. Saan magtagdendin na pa'y magayam? Wanan. Basul ko nanang. Di yu kumamot iparupa kanyak Imbes na tulungan dak. Awan maitulong ko kang kaanak ko. Anya tilaban ta iti legal nga asawa ngay. Pag nakmam day ta. Sika mo lang ti makagapaw no apay akasta ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay nawaw! Respetuam ti mismo abagim kantipadam a tao. Di ka agaramid iti may kaniwas para laang iti pukod mo a pagragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.